Pa evo, mi poslije te utakmice u Nišu razgovarali smo mnogo u slačionici i realno sve ono što smo bili planirali da možemo u Nišu da napravimo pozitivan rezultat, da to bude već i u mom debiju na klupi Javora, da možemo da napravimo nešto što nam je pomak u odnosu na ovo trenutno stanje. Nažalost, to se nije desilo. Svi smo bili svjesni i vidjelo se ko je pratio utakmicu šta se sve izdešavalo. Neplanski mnogo stvari se desilo. Taj crveni karton u drugoj minuti nam je dosta toga poremetio u našem načinu, to jest u odabiru taktike kako da igramo protiv Radničkog, ali šta mene raduje, to je da su igrači, bez obzira što smo samo 2 treninga prije te utakmice imali zajednička, da su igrači prihvatili jedan način igre koji sam tražio od njih da u Nišu bude. I naravno da ću preferirati taj način igre, ali nije nam se posrećilo da u drugom poluvremenu, kad smo brojčano mnogo slabiji bili, ali mnogo bolji i opasniji bili, konkretniji, nije nam se posrećilo da postignemo gol. I upravo taj segment igre, a ja sam to već najavio na mom predstavljanju ovdje da sam zabrinut što se tiče tog segmenta igre, jer nam dolazi sad domaća utakmica. Javor u posljednjih 7 utakmica nažalost ima negativne rezultate, ali samo jedan postignuti gol. I posljednja pobjeda koja je bila u prvom kolu protiv Borca iz Čačka ovdje je prije 10 kola. I to je jedan moment na kojem mi radimo. Mi smo čitavu sedmicu, evo, mikrociklus potrošili a ja uvijek tako radim sa igračima, da kroz analizu onoga što smo uradili u prethodnoj utakmici, da popravimo određene stvari i da naravno nijedna utakmica nije ista. Ni nama, ni sutra Rad ovdje u Ivanjici neće biti ista utakmica kao u Nišu. Međutim, ja vidim pomak u razmišljanju igrača, ja vidim kod njih želju da se prekine neću je reći da je agonija. Svakom klubu se može desiti krizni period. Ja ovo nazivam kriznim periodom Javora i nama je interes svima, naravno, da što prije to riješimo. Ne može biti bolja situacija nego pobijediti sutra Rad. I ja želim da igrači shvate da to moranje, ako smijemo tako ga nazvati, ne smije biti jedan teret više, nego to mora biti imperativ koji će pretvoriti njih u pozitivno razmišljanje i da shvate da imaju kvalitet. Ja vidim u ekipi, 7 treninga sam uspio da uradim sa ekipom, odigrali tu utakmicu u Nišu, ja vidim u ekipi da ima kvalitet. Sad naravno trebamo imati pojedinca raspoloženog da u određenom segmentu igre poentira i ja to očekujem sutra. Ja sam inače optimista čovjek i znam vrlo dobro da sam prihvatio Javor možda u jednom teškom momentu, ali u svakom slučaju zato sam tu i zato su ovi igrači tu koji moraju da shvate da što prije popravimo ovo što je negativno, bit će nam mnogo lakše u narednom periodu. Dolazi nam idealno, znači pričam u situaciji da sutra pobjedimo, dolazi nam reprezentativna pauza gdje ćemo dosta toga uraditi. Vi znate sami, pratite situaciju ovdje, da mi imamo kadrovskih problema i tačno je da sam ja rekao da nikad neću apostrofirati igrače koje nemam. Ja ću uvijek apostrofirati igrače koje imam na raspolaganju, ali moramo biti svjesni da su i Milović i Karišik, pogotovo evo i Marčić koji je poslije utakmice sa Radničkom iz Niša bez jednog treninga i upitno je uopšte kad će početi trenirati zbog teže povrede zgloba. To su 3 igrača koji su bili standardni igrači. Ali, opet ponavljam, mi imamo kvalitet sigurno u odabiru sutra da izađemo protiv Rada. Na domaćem smo terenu, ja se nadam da će i publika iz Ivanjice doći sutra, jer ovo ja pomalo proglašavam možda jednu utakmicu koja može biti preokret, sigurno. I iz tog razloga mislim da svi sutra zajedničkim snagama, kad svi damo svoj maksimum, a maksimum moramo dati svi, šta će iz toga izaći, ja se nadam da će biti dovoljno da pobjedimo Rad. Jer nije ni Rad u nekakvoj dobroj situaciji. I Rad ima u posljednje 4 utakmice, imaju jedan osvojeni bod. Tako da
sigurno će i oni doći ovdje tražeći priliku i realno, i ja možda da sam na klupi rada, ja bi razmišljao pa idem ekipi koja 7 poraza ima u nizu. Idem da pokušam. Tako da će i oni doći ovdje i sigurno da mi ne trebamo ni jednog trenutka razmišljati da će to biti lagano. Ali znamo da 2 mlada reprezentativca Srbije su tamo, znači Lutovac i Denić, veoma nezgodna 2 igrača, 2 iskusna igrača, Rendulić i Volkov u posljednjoj liniji, to je znači nešto što nam daje signal da moramo ih nadigrati, moramo biti spremni da na domaćem terenu, mi to treneri imamo običaj reći, pokažemo zube, na sportski način, naravno, nikad ovdje nesportski ništa neću tražiti od ekipe i moramo biti spremni da pojedinačno, znači svaki svoj da maksimalni doprinos, a kad to sve u jednu celinu sastavimo, onda to može donijeti dobar rezultat. Ja kažem, ja sam optimista, ja mislim da bi sutrašnja utakmica trebala da nam posluži da preokrenemo ovu negativnu priču, da to bude pozitivna priča od reprezentativne pauze i iz tog razloga, evo još jednom iskoristit ću priliku da zaista pozovem sve da sutra pomognu. Sutra treba pomoći igračima Javora, jer su u grču, moramo zajedno, znači zajedničkim snagama sve učiniti da pobjedimo Rad. Mi u Miloviću, Karišiku i Marčiću imamo 3 igrača koji su bili standardni, ali za koje je upitno uopšte kad će nastupiti. Dakle, kad će početi trenirati. Nijedan od njih nije u trenažnom procesu. A što se tiče Eliomara Silve, on je čitav ovu sedmicu radio sa ekipom i on je sutra u kombinaciji za igru. Da li će biti starter, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju mi nismo želeli da rizikujemo u Nišu sa njim ništa, jer je on blago bio bolji, ali bez treninga. I on je dodatno i radio preko vikenda, znači po nekakvom posebnom programu i mislim da može sutra dati svoj doprinos, koliko to ćemo vidjeti. Nemam pravo da komentarišem određene stvari, ja to znam, ali nisam očekivao u toj rečenici koju sam ja i poslije utakmice tamo rekao da ne bi komentarisao druga dešavanja, nisam očekivao da će se baš tako nešto dešavati, međutim šta mene, opet ću reći, raduje i veseli, to je da su igrači i bez jednog igrača od 2. minute ili 3. minute, a to znači čitavu utakmicu 90 minuta igrali smo s igračem manje, nismo bili u inferiornom položaju, što znači da imam grupu igrača koja sigurno može, treba nam malo sreće. Treba nam realno u realizaciji malo sreće da sve ovo negativno pretvori u pozitivno. I ja vjerujem u njih, zaista vjerujem u njih. Druga stvar, ja nemam drugih mogućnosti. Ja ovo što imam sada, što sam ovdje našao kad sam došao i preuzeo ekipu, ja sad tim moram da izvedem polusezonu. I to igrači znaju. I mi svakodnevno pričamo na tu temu da samo mi, dakle, prvo igrači, stručni štab, samo mi možemo okrenuti ovo na bolje. A mi to možemo uraditi sigurno. Tako da ne bi ulazio u detaljne analize toga što je bilo. Ja se nadam da ova prva već sutra i one sve naredne da će biti i taj segment u malo višem nivou. Pa što se tiče utakmice u Nišu, mislim ja nemam šta da kažem tim povodom. Mi smo tamo otišli sa jednim ciljem i jednim planom, a izdešavalo se nešto totalno drugačije, gde ja lično ne mogu svojim kolegama, saigračima da zamerim bilo šta, mi smo se borili i mislim da se nismo tamo obrukali. To smo znali i po tome što su nam navijači u Nišu aplaudirali posle utakmice i to je jedan znak da smo mi tamo odigrali dobru mušku utakmicu. A što se tiče utakmice sa Radom, još jedna u nizu teških utakmica protiv ekipe koja je u boljem položaju od nas. Igramo kod kuće, novi je trener došao, neka šok terapija za nas. Ja se nadam da ćemo mi konačno prekinemo ovu seriju. Iskreno, pred poslednju utakmicu kod kuće ovdje protiv Zemuna, ja sam mislio da rezultatski ne može gore, jer smo bili vezali 5 poraza i ostali bez trenera, ali ispostavilo se da ipak može gore i od toga, tako da i mi sutra idemo da pobedimo, jer i od ovoga može gore. Mi ako vežemo 8 poraza, to je još gore situacija, dajemo priliku konkurentima da se još više odvoje na tabeli, tako da nadam se da ćemo sutra pokazati da imamo kvalitet i da ipak imamo i snage da izađemo iz ove teške situacije.
Pa nama treba pobjeda da bi se stabilizovali. Uopšte jedna serija boljih rezultata. Nije sve jedno svakako. 7 poraza je jako dug period. Ja se iskreno ne sjećam prve utakmice u ovom nizu koju smo izgubili. I to svakako na nas utiče i mi smo zreli ljudi, odgovorni i do sada smo radili pošteno i nastavit ćemo da radimo, tako da to je jedini izlaz iz ove naše situacije. Mislim da s druge strane, evo i Bayern München je u krizi, a gde su oni u odnosu na nas, tako da to svakome može se desi, jedino sad treba pronaći izlaz iz te situacije.